Mwigiro bwakwa murithiria wa Meru TV ntuko yaku nitite na mbere kwagira nkogwati ogeni kirinteto chietu irikitia kurungama boiga thamo gwanja cha muthenya ni ukambita Kathure wa Mburugu. Tukiambiria na jiraja tukinyera kirimetha yetu ya nteto ni gutwika akanjo ya koro akuma Isiolo na Samari anibogite bageta na mbere na kugwata mbaru obishi ya Rais William Ruto. Bakiaria akanjo iji tongereto ni mukaririgiti wa Abdikadir Sharif anibache baniritie na emenerwa anakwerwa ni bakugwatanira na rutererwa na thirikari bakiuga bo kuringana na uria thirikari iji ibatete tena kumania na miradi ya weti na mbere iria rutererwa ruguru ya Kenya igunikite nayo kumania na thirikari ya Kenya Kwanza bageta na mbere na kugwata baru thirikari iji kenda kuongera njorithia ba thirikari ndene ya ntere bakiuga ikagita kinyaboretie akari kugwatanira na nkoroki kugwata baru obishira ya thirikarine kende geta na mbere na gukinyithia miradi ya weti na mbere na nkoroki kobokire kiuturo nikagita kinyaboretie bobo nyuma ya bamwe ba bunge na tongeria kuriongera Senator John Medho na kuona ni ochamba bobo kugwata baru kiama kia DCP na kukabariki murengo jaruteregani na thirikari ontubogete boba rigwatania na Rais Ruto na bakioria akari kweta na mbere na kumuigika kenda mirandi ya weti na mbere ikomba kuthurege kinithi wa nteriu chia Isiolo na Kenya Somali. Mimi na Abdulkadir Sharif Abdullahi, mimi ndio mwenyekiti wa Somali katika Isiolo, na nia na madhumuni ya kukuja kuongea mimi na wazee wangu iko yuma yangu na bande na ubande wachairman ya Wasomali ni kusema kwamba sisi Wasomali wa Isiolo ni watu ya serikali, watu ya UDA, na sikuzi inazuka maneno ambaye watu ya Isiolo hapana jua. Kijana moja au mzee moja watu wanaenda njia yao, na sababu ya kuongea sisi tunataka kukanya na kuzuia kitu kama hiyo. Na kama mtu anaenda, huyu mtu ni kivyake alienda, si kwa njia ya Wasomali wa Isiolo. Kwa hakika Wasomali wa Isiolo na Garissa na Wajir na Mandera na Marsabit hata Turkana na Samburu yote sisi ni watu ya serikali, na hata wengine wengi karibu yote Meru ya Nyuki yote sisi ni watu ya UDA. Na hasa mimi naongea nikisema ikibatikana Msomali ambaye naenda chama ingine au naenda mahali ingine, hiyo si mambo ya Wasomali, naenda kivyake. Na wameshawahi kwenda. Kuna wazee na vijana hata gari yao wameandika jina ya machama zingine, na sisi hatuko na hawa. Na kama wanafanya kitu kama hiyo, tayari sisi tumesema na hatuko na wewe, tuko na serikali ya UDA. Mheshimiwa Ruto, William Samoei Ruto, chama yake ndio sisi tuko, na siku zote ambele na yuma yote tutakuwa hapo insha Allah, Mungu akipenda. Hatutaki baadaye ipatikane kitu kama hiyo, isemekane kuna Wasomali iko huko na huko. Hiyo ni urongo matubu. Tumesema mimi ndio mwenyekiti wa Somali, vice chairman yangu ni mkono ya kulia, secretary yangu iko yuma yangu, na chairman menzangu ya jamii iko mkono ya kishoto. Hii wazee wote ni viongozi wa Wasomali. Hawa ndio taladhi ya Wasomali inamalizika kwao. Vijana, wasichana, kina mama, yote hawa wazee ndio naongoza
Sisi ni watu ya chama cha UDA. Mimi kwa jina ni Idil Hassan, Secretary General ya Isiolo Somali Council of Elders. Leo imetubidi tufanye press kwa sababu kuna uvumi na propaganda ambayo inaendelea kusemekana ya kwamba watu ya Northern Kenya wanaelekea kwa delegates, wanaelekea kwa Munyoro. Sisi tunataka kufanya categorically ya kwamba Northern Kenya kuanzia Isiolo ambaye ilikuanga mji mkuu wakati wa NFD, sisi tunaunga mkono His Excellency the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na sisi tumeshikana na viongozi wetu wa Northern Kenya wote, county sita wote, county sita, Tana River ikiwa ndani, ya kwamba sisi wote tuko nyuma yake, hakuna kura itaenda kando. Kwa hivyo hii watu wanaelekea huko sio watu ambaye wamepitia kwa ile nidhamu natakikana, ni watu ya kwenda kutafuta handouts. Hatuko na hawa, sisi ndio viongozi wa jamii, especially kutoka hapa county wa Isiolo mpaka Marsabit. Jamii wa Somali tunashikana naye, vile vile na jamii wa Borone wote tunashikana. Kushite yote tunaunga mkono the president, na sio hata Kushite, pastoralist, the 14 pastoralist counties, watu ya kufuga ng'ombe na mbuzi na ngamia, sisi tuko hapo. Mtu ile anatarajia ya kwamba ataingia kupenya ndani ya hizo 14 counties ya pastoralist, huyo unafikiri hana historia? Angaliange historia nyuma, tulikuwa tunasimamanga kabisa wafugaji. President yetu ni mfugaji, ni mtu mwenyewe tulikuwa tunajua, alianza kutoka URP akiwa na alama ya ng'ombe, akakuja Jubilee, sasa tuko naye pamoja. Hakuna bali tumewachana na hatuwachane na viongozi wetu, ikiwa naongozwa na cabinet secretary wetu Honorable Adan Barre Duale. Sisi tuko nyuma yao na tunafuata kauli yao, na kila wakati tunawasikiza na tuko chonjo. Kwa hivyo kuna maneno inatajwa tangu jana usiku, ndio ilitufanya kama sisi wazee tuanze kuchakamka mapema, ya kwamba kuna watu wanatayarisha usiku kupeleka vijana, kudanganya vijana, sijui wanabeba mbuzi kutoka hapa. Mbuzi ni nini? Unapeleka mbuzi ni nini? Unaona, kupeleka mbuzi huko atukwenda kusalamiana, hatuko kwa hiyo line. Ekoronti gwa ibakorokagira mathina ja maingi jamwe jaria gutunywa miunda ni atano ngina bakoro bao barikia gukwa Zabera uria ni mukari wa kuma Maua, na tumenyethetie mathina jaria abakorokagira bari ekoronti gwa na nkuruki na rombete thirikari itegere ekoronti gwa na ritho ringi. Kuruki mubunge wa igicigo mbunge kia Igembe South John Paul Mwirigi akerugite agaikia indikithia mbunge nene kenda ria kureta rwaria rwigie kigina kia ekorontigwa urithi wa bani uguo tumenyithia ntuku ya narua mwekuru umwe urori mukari wa Maua na ithiritwo ena thina inyingi na nariritie thina ire simba kwithirwo ikibakurukira igita na igita. Mwathani oni ndatigirwo imukuru ndi mwekuru ntigwa na nkara thokone Maua na ndina twana tutano na twana tou ntiona gya kubia mbeta ndeta nkaringe buti engi ngeta thokone ndeta nkendia toka mama wagero nene ngeta kuringe buti ringi ndeta thokone ndeta ndendia kanso nekeya nembetie bya kwendia ndabia kan tigiti yao ndagia bakoya into byako bageta byo na ningaikirira oni ngasiandira nkariu na kinya mukuru antigire ndiratigwa mundene kinya mukuru antigire ndiratigwa mundene atano ngina dai batende kankara mundene beja bakambere impume mundene kinya kirake ongo ibayukirie na nteona bakwethia ende nkwera thirikari netethie ngekuruntigwa antonge kuruntigwa ite kwono kubatethia kinya ma AFC bate kubatethia.
akari na aturi ba maua ibariritie nteto ici cia iguru ria ekuru ntigwa uria betherwo bakiona mathina ja maingi dene ntura cietu ituonete ekuru bara bati mathina yara bakulukira ya maingi irira muntu akwirwa kukethira munda jwake iyo andiki na rieto ria mukuru na thaira eta kwira taito igatwika tono ina mukuru na kinya bara bange beba mushiyu betere na ba chejia kwatwika uteri rieto ria mukuru rikuoneka kiri taito which means we atura ate munda na imunda jwario so kankwenda kuatire thirikari nebweri kulwalia mwekoro ntiwa aki akwethira atira ari na marriage certificate mali ekeretiwa nebweri sibo kumwandikira ati omushumbura ati omwetie kinyambecha cio mwira gatukwandikira succession ende akandikirora kwagirite inkwenda kuga mwekoro ntiwa onde onare ari kona cionde ciendene Meru county ne Kenya yonde na ndiguru yonde mwekoro ntiwa keja kuona thina na batibwa mbere kumenya sheria ni murungamirite na abati gukira kwawe na maguru jawe nturene riari step mbere abati gwita kona chabuchibu we kana chibu na geta na keresa thina ciawe na ate no gwa bagukira antu bamucijwa bamuria kinyaburiku kana buriku nuntu kinyamwe kuru wengwa na bwawe aina kioto kiawe na ina haki yawe kobo eu ni step ya mbere step ya ijire mwekuru ntigwa na bati kuimenya wengwa na karunga wengwa na maguru na karita ngugi ciawe na tekugwa taka kuri muntu kumunyiri nyana mathugania kana wina nia ya kumunyanyasa kana kumutunya ni ntu mono ibona thina nyingi mono ni ntu rimwe ibenga gwanja ria mukuru akua ringi baruma gutheri ringi baura gwe nyampuro theri mwekuru ntigwa ringi buti ekira kaguo kawe gakathongi kamboti kantu bauga gaore mukuru ngani ora mugurire taka mwekuru ntigwa twimba kwiritira ngugi ankwira ekuru ntigwa ensangu bakairekeria ibaumire baitethie na bakaumara bageta bakairemeria na njara ciao bire bakona bageta kurera abiana bao na thirikari itumire gatutiganiria na inya onto te bange tutageta no bo tutageta iguru na ngai akabatharima batutethia na batuthomitherie kinyana ndina mwana wa university na tena inyambesa cio mwike skuru no kankwira thirikari ni ntethie tekia keno tethio gayo thiro nda karande arora kento kembere kirenda igwa kikiarirwa imanto ya kwanjiriria women development fund kana mbecho nto ire ko tiolunga nao cia youth kana senge koro a windows development fund kuna becho chipere ke tiolunga nao mbecho senge koro yani dan kwa mbecho senge koro ka mbecho se women ibarora inya koro bobeo kuna mbecho usiedhere ke tiolunga kuna mbecho cia youth ka mbecho cia vijana kana tubarora baithi usiedhere chio na lero ndebo bokiaria nkwibwa nde challenge kana nkwibwa nkiewa muskumo yuko nani ronto ndembunge na arona na ino sheribu idachua mbeta naona nani skuma motion ekuwa twende mbete hii na ndebore kutenda nkanja ilazima ndivye na kanja ile kundira kajeria kudia tera mantu yao umantu kwa Jumaine ndachoka Nairobi ikenda twanjerio ya riri mpungi na arora ikenda bomba kwithia bukona mbecha sasa murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya igembe mawa akari na biashara bakuma nkabone ni baritite mararamiko jao bakire oriani munini wa county commissioner bakenda kweberwa kwa mwarimu munene wa sukuru ya nkabone TTI kiraba kuga na rimi gotongeria sukuru ubwega akari baba baugete sukuru kumanya no tongeria bobo thoku ni rimi gweta bwega ontubotomete bainge baritwa abethro bagita sukuru na bangi kuremwa kuthoma buru bakiuria na thirikari wa mwana wa bishia kithomo gutonyera na gutigira mwarimu mojo akweberwa akenda utongeria bunge bobwero bugachokerwa kenda kutigira sukuru iji egukira na ni kwendelea bwega expected inflation of student enrollment figures aritoba rero kana ba aritom ngiri mo wanja
na in real sense alitoa habari ni alitoa less than 300. Si wa ndani wa hiyo institution, lakini nimeambiwa Nkabune iko na wanafunzi wale ambao wako kwa record. Sijui wale physical, lakini wale ambao wako kwa record, ambao sasa tukienda hapo kwa record na ile ambayo PS amepewa kwa record, wanafunzi 6,000, kwamba kuna himizo si hapa Nkabune tu, kuna himizo ndani ya nchi mzima ya kutafuta wanafunzi wajiunge na vyuo vyetu vya kiufundi. Kwa hivyo jana tulishinda tukiweka vichwa vyetu pamoja, tukijadili mbinu zile ambazo wananchi pamoja na viongozi pamoja na ofisi za utawala ambao ni National Administration watashirikiana kuona kwamba tunatafuta wanafunzi wetu waingie ama wajisajili katika vyuo vyetu. No tunyombea twakite thaiti nantu. Batu ikitara nyoto twakire nyomba iria twarito kinya twana stage. Nyomba cia kinya 3,000 ngiria 500. Na haru ankwire nyomba Nkabune ngiri na ngiria 500. Antu Nkabune ndaitu kinyite antu akunoga ikwithirwa economically tukwina makapisa kinya bara bajukite maroni kenda tuchwa twaka nyomba cia alitomba kwa accommodate alito ibaulire. Nyinyi pia msichukue misimamo mikali ya kusema ati hamtampea PS time ya shughulikie masuala yenu. Nyinyi mkuwe wananchi wangwana. Hoja zenu zimefika kwake. Hata hii ya leo pia tutaipeleka kwake. Tupatiane time. Ngatho chimwanya murethiri wa Meru TV tana mbere na kututhingatira ni otugwikira muthia akiri nteto chetu ni ukambita kathure wa Mburugo na ngakwendera kagita gake ganguru kingi korombaga witana mbere na kututhingatira kire mitandao yo kinyaniria ira ni YouTube na Facebook @Meru TV Kenya itana withiro na kagita gakega.